Nakajimudoi siya ka Commissionerate of Food Safety persya kedukan Bread Cafe Hajan Broadway Hotel Kendailan. Namar kajingde ketay kedukan daw pizza o balasma badon kesan. Kakong bi jerwa na laj penter. Kabadai ka nong mudai kala pentip bakatanat kan toket yaw try ketay kedukan. Hakakat santre gunay tong araja arpusan. Kala ong ba anda katanat food safety kala dap toket yaw try dukan. On sakot pat yaka. Kani kajimudoi ketay kalong kami kadai kabalabu haka santre gunay tong araja arpusan. Halor ka nong rim jingkeno bakalayo pediang daw pizza badon kesan. Yaw bakala tiet na ketay kedukan men haka janmit joka sautre gunay tong araja arpusan. Kala ong bakala pasong artliu pizza bat way uruti he bat anda lapoi hiyeng kala aya kikun jongka dak bapia marsiteng ya way pizza. Henry markum ta ikun bahe ilayu I badan baki hapo jong pizza balasham baudai ubaladon kesan. Hado menta te nado ketu kesni banga thedu tu pizza te hado nga complain ke min Saturday te menta kala day Saturday kala day stayau. Te ngala persangkali ken itu madam commissioner yong ba ila yong yang ayai ab yong ba ila khot na kabenta ka ban statement ki to dukan tenang tapat de yong yang kasu ap kunto thrai la Thursday in kawan yang astu office Habai di butuh kejingkit tu pizza ni atau pergi lariton ni ke pizza ipi ni kelam riton cu ni nak bentak tu pizza ru nga kelempat yo ken ket kom ketu komplain dengan la tho ma ba idei ban pintai ya ketu ka pizza jo nga ma bat ka bai le bai wan ka bang la lidra biang yo tu timbam ru hado menta ti kelempat yo ai namar ba madam ri ong mukumta bang haban ka sempur yong ba kidon ki certain official protocol ban follow kadang ngarung nak kliken bani la mentala stayau adon la stayau mo ndrei dang jar kumni yong kumta kan madam hado menta ro kampat yo ka kisah hakador kan pitit tu pizza uto din yo kusan way tengah thiet ateli tengah thiet sebat utu ruti dia sebat ketujuan bang di siang tu mau de baret utu ujung bang ngampat yo kepisah hado benta te ngampat yo nomor satu komplit no hakit nomor satu komplit tak tahu ambil di bendriton no kepisah ro ya komplain ru ngala tho bade ban penpai no ka tu ka pisah jongar kan ngala tho syahi ba de ban penpai ya ka bailut kesan namar nga klem lek tu sudukan namar nga lidra be complain namar nga inform ya itu madam ya ba kalong banganta te I ong ben wan ras tu office in sa shima te I ong dan kamlek ken tu sudukan Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya